Nastavljamo sa našim lijepim pričama i još jedna priča koja će biti posvećena našim najmlađim i najslađim gledalcima. Najviše volim kada imam mogućnost da govorimo o svima onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, a to su naši najmlađi heroji koji se suočavaju sa nekim teškim životnim izazovima. Minute pred nama posvećujemo upravo njima. 15. februara 2017. moram to pomenuti, još jednom podsjetiti sve vas. Naša medijska kuća imala je čast da bude dio prvog teletona crnogorskog sa samo jednim ciljem da pomognemo djeci u njihovoj borbi sa opakom bolešću. Međutim, trenutak kada su svi crnogorski mediji bili jedan medij, kada su svi ljudi disali jednim istim plućima, Fondacija Budi Human, koja je i glavni organizator tog crnogorskog teletona, nastavila je sa svojim humanitarnim radom i sa svima nama i vama i dalje prikuplja novac i pomaže onima kojima je to najpotrebnije. Sa mnom u studiju ovog jutra su Goran Jovanović i Marija Đurović iz Fondacije Budi Human. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Pozdrav i pozdrav svim gledalcima. Gorane, na samom početku da vas pitam kako vi gledate na godinu koja je na izmaku? Pa ovako, ja bih prvo htio da se nadovežem na ovu divnu najavu koju ste imali za Fondaciju Budi Human. 15. februara 2017. godine je organizovan crnogorski teleton, međutim fondacija nastavila u 2016. godini, u septembru 2016. godine. Nastavili smo sa namjerom da pomognemo mališanima koji su oboljeli od teških oboljenja, a koji prikupljaju sredstva za svoje liječenje u inostranstvu. 2016. godina je bila specifična, po tome su se dosta djece liječilo u inostranstvu od karcinoma, a nisu im plaćeni, znači nije plaćeno to liječenje u inostranstvu. Tu je bilo niz mališana kojima je bila potrebna ta pomoć, a nije bio neki sistematizovan način na koji ta sredstva mogu da se prikupljaju. Mi smo tada u 2016. godini napravili Fondaciju Budi Human i krenuli smo u prikupljanje sredstava znači, za sve te mališane. Međutim, tada se ispostavilo u razgovoru sa svim televizijama, među kojima je bila naravno i vaša, došli smo do ideje da se organizuje taj prvi crnogorski teleton za prikupljanje sredstava za djecu koja su oboljela od karcinoma, kojima nije pomogao Fond zdravstva Crne Gore. U tom trenutku prikupljeno je 395.000 eura na teletonu i ta su sredstva namijenjena za pomoć djeci koja su oboljela od karcinoma kojima nije pomogao Fond zdravstva. Ono što bih htio da naglasim to je da do 2017. godine Fond zdravstva je pomagao liječenje djeci isključivo u Beogradu. Da bi se dijete liječilo negdje drugo, bilo je potrebno saglasnosti iz Beograda i tako dalje. Međutim, napravljen je jedan veliki korak. Fond zdravstva je počeo da finansira liječenje i u nekim drugim centrima. Danas možemo, roditelji koji imaju djecu oboljelu od karcinoma mogu da biraju 5 velikih klinika kroz Evropu. Tako da ta sredstva koja su prikupljena u tom kompletnom iznosu, pomogli smo znači, niz mališana sa njima. Ali ono što moram da naglasim ovom prilikom, to je da mi na našem sajtu Fondacije Budi Human svako može znači, da prati šta se dešava sa tim sredstvima. Trenutno od tih sredstava je preostalo 292.000 eura koje su namijenjene za djecu koji su oboljeli od karcinoma kojima nije pomogao Fond zdravstva. To su neka eksperimentalna liječenja gdje su bilo potrebno da se plati niz stvari. Sve to može se vidi na našem sajtu. Ono na što smo naročito ponosni, to je ta transparentnost sajta gdje se vidi donacije putem SMS-a, donacije putem uplata na račun. I također imamo treću tabelu, znači za svaki račun pojedinačno, znači gdje piše gdje se ta sredstva troši, šta je s tim sredstvima plaćeno. Isto tako, znači za ta sredstva teletona postoji znači tačno gdje su ta sredstva koja smo potrošili do sada, gdje su pošle. Ono što je značajno, što bih htio da pomenem, a to je neki plan koji smo imali u ovoj godini, kad ste me već pitali, znači za ovu godinu, koja je na izmaku. Imali smo niz planova koji smo htjeli da realizujemo. Nažalost, kao i u mnogim drugim djelatnostima, tako i u ovoj humanitarnoj, nije bilo moguće sve to izrealizovati i nismo mogli znači, da izrealizujemo sve te projekte koje smo imali u vidu. Ali ono što je bitno, to je znači, da smo napravili jednu dobru podlogu za pomoć djeci kojima je pomogao Fond zdravstva, a koji se nalaze u inostranstvu. Da bismo to napravili, bilo nam je neophodno znači, da dođemo do sljedećega, to je da animiramo dijasporu u Crnoj Gori, koju do sada nismo mogli animirati sa ovim sajtom kakav smo imali, iz razloga jer nismo imali mogućnost doniranja platnim karticama. Fondacija počinje da radi na
upgrade svog sajta na novom sajtu gdje će imati mogućnost, gdje će postojati mogućnost doniranja platnim karticama i to će nam otvoriti mogućnost da prikupljamo više sredstva za te mališane, a samim tim da se otvorimo u tome dijelu da pomažemo i onu djecu kojima je pomogao Fond zdravstva, koji se liječuju u inostranstvu i koji imaju niz troškova koji su im potrebni. Naveo bih neki primjer, recimo, znači da dijete koje se nalazi u inostranstvu na mjesečnom nivou toj porodici je potrebno za ono što nije plaćeno, za neki smještaj, za hranu, za taksije, prevoze i tako dalje, specifične neke suplemente, lijekove koji nisu plaćeni. Sigurno negdje od 1.500 do 2.000 eura im je potrebno, neka bude to neka donja cifra koja im je potrebna na mjesečnom nivou. Sad ako se dijete liječi godinu dana ili više, vidite kako to izgleda sa nekim prosječnim crnogorskim platama. Tako da je to naš neki plan da u narednom periodu, ono što nismo uspjeli sve da izrealizujemo u ovom dijelu, prilagođavali smo se i planiramo sad, bez obzira na kako bude 2020. odnosno 2021. sa ovom epidemiološkom situacijom, sigurno će biti mnogo bolja nego što je bila ova 2020. Kada govorimo o godini vanrednoj i puno izazova i na osnovu epidemiološke situacije, šta je bio najveći izazov kada je u pitanju Fondacija Budi human? Pričamo o 2020. godini. Tako je. Pa pazite, najveći izazov je bio prikupiti sredstva za te mališane za kojima je ona potrebna. Znači, mi smo imali niz akcija koje smo uspjeli da sprovedemo u prošloj godini, niz okupljanja, niz dobrotvornih večeri i tako dalje. Sve to nije više bilo, nije moguće. Ostali smo, znači, od svega toga ostali smo, znači, da kažem nešto osnovno na promovisanje putem društvenih mreža, putem medija i tako dalje i na taj način smo obavještavali crnogorsku javnost. Fondacija Budi human jeste nastala s prevashodnim ciljem da pomogne mališanima koji su oboljeli od različitih oboljenja i kojima su potrebna novčana sredstva. Ali mi nismo organizacija koja će stati na tome. I naš plan nije bio, znači, da stanemo na tome. Imamo planove da se pomjerimo u neku drugu sferu, da malo pomjerimo, znači, pazite, svakodnevno smo u komunikaciji, znači, i sa roditeljima i sa tom djecom i tako dalje. Postoji, znači, tu niz stvari koje možemo da napravimo za tu djecu koji nisu materijalne. Znači, kako da ih uključimo u društvo, kako tu djecu da predstavimo, znači, njihovim drugarima koji su u školu, koji jednostavno nemaju priliku da se druže sa njima. Kako da socijalizujemo tu djecu, da je njima što ugodnije u ovom našem društvu. To je isto zadatak fondacije i mi ćemo u narednom periodu sigurno razmišljati, znači, o tome. A da bismo opet to mogli da realizujemo, tu je potrebno, znači, jačanje naših administrativnih kapaciteta u smislu da možemo da zaposlimo ljude koji će da se bave tim, ljude koji će se bave porodicama, recimo kad negdje dijete oboli od karcinoma i materinnih situacija, to je veliki stres ne samo za porodicu užu, nego za širu porodicu koji jednostavno ne znaju šta će da rade u tom trenutku, ne znaju koji su to konzilijumi i tako dalje. Njima je potrebno, znači, neko s kim mogu da razgovaraju, ko će njih praktično da provede kroz kompletan sistem i da ih uputi šta je to što oni trebaju u tom trenutku da radi, to je to šta je to što oni najbolje mogu da urade u tom trenutku. Kada zaokružimo 4 godine postojanja rada fondacije, koji projekat biste izdvojili kao nešto što je možda obilježilo ovih prvih 4 godine? Pa sigurno je to Teleton ako posmatramo u sferi prikupljanja novca. Prikupljanje velika su sredstva prikupljena, animirana je kompletna crnogorska javnost i tako da tu nema zbora vezano, znači šta je najveća akcija koja je učestvovala Fondacija Budi human. Međutim, ono što bi sa ponosa htio da istaknem, to su superheroji. Znači, to je akcija koju smo osmislili mi u fondaciji i gdje su se djeca koja su bili u fondaciji, znači kojima je pomogla fondacija, koja su prikupljena su sredstva. Znači ja svaki put kad kažem mi smo to napravili, ja mislim na cijelokupnu crnogorsku zajednicu. Fondacija je samo posrednik između humanih ljudi i te djece kojima je ta pomoć potrebna. Znači, ideja nam je bila da od tih mališana napravimo superheroje. I onda smo, znači, zahvaljujući fotografu Aleksandru Jarediću i Čedovište je nadimak curi koja ih je šminkala i tako dalje. Onda smo ih u Photoshopu obrađivali i napravili smo od njih, znači, superheroje koji imaju, svaki ima svoj karakter. I to je bila jedna akcija gdje su djeca koja su već prikupila sredstva učestvovala u akciji za djecu kojima je potrebna pomoć. Znači, ta djeca su humana bile i pomogli su, znači, tim mališanima da se za njih prikuplja pomoć.
To je, ajde kažem, znači mi smo napravili postere koje smo nosili kod njih kući, građani su svjedoci toga da su bili su na billboardima kroz Podgoricu i kroz čitavu Crnu Goru, na City Lightovima i tako dalje. U ovom prilikom bih želio da se zahvalim Metropolisu koji nam je nesebična podrška, znači praktično od 2017. godine do danas i koji isprati svaku našu akciju. Tako da naš neki plan, evo već kad pričamo o tome da ove godine, pošto znači prošle, to je već bilo 2019. godine, da u 2021. godini znači napravimo nove superheroje, imamo nove mališane koji su bili u fondaciji, imamo nove mališane koji tek treba da dođu, da im fondacija pomogne i tako dalje. S nama ovog jutra je i Marija, negdje nova članica fondacije Budi Human. Marija, fondacija ima svoj statut i svoja pravila. Koja je procedura koja mora biti ispoštovana da bi neko bio korisnik? Pa što se tiče same procedure, da bi neko postao aktivni korisnik fondacije Budi Human, potrebno je da su ispunjena prije svega 3 opšta uslova. To jeste da je lice prije svega crnogorski državljanin, da je lice mlađe od 21 godinu i da liječenje nije iz nekog razloga pokriveno od strane Fonda zdravstva. Također, pravilnik koji se nalazi na našem sajtu budihuman.me je pravilnik sa kojim se upoznaju budući korisnici. Popunjavaju naravno zahtjev koji mogu dostaviti na mail adresu Fondacije Budi Human. Cjelokupna medicinska dokumentacija se prosljeđuje na dalje razmatranje od strane naše tročlane komisije ljekara. Ukoliko je sve u redu i ne postoji bilo koja prepreka, potpisuje se ugovor sa samom fondacijom i naravno onda krećemo sa otvaranjem deviznog i žiro računa kao i podbroja kako bi se slale poruke, SMS poruke na broj 14543. Također fondacija otvara i profil aktivnom korisniku na samom sajtu Fondacije Budi Human i nakon toga koristi se sistemima promocije kako bi se na što brži način prikupila sredstva koja su potrebna. Također, kada se prikupe ta sredstva, račun se zatvara i na taj način korisnik može da raspolaže sa sredstvima koja su dostupna na računu. Do sada je realizovano niz akcija. Šta je to što je trenutno aktuelno u fondaciji? Ono što bih navela jeste da fondacija Budi Human ne miruje, ali ono što je posebno značajno jeste da smo nedavno otvorili Facebook grupu Aukcije humanosti Fondacija Budi Human i ovim putem pozivam sve ljude koji žele da se pridruže i budu dio jedne humane akcije. To mogu učiniti tako što će se priključiti našoj grupi i mogu staviti bilo koji proizvod koji žele na samo licitiranje, a istovremeno i učestvovati u licitacijama koje već postoje od strane naših članova. To može biti bilo koji proizvod ili usluga, izbor je raznolik, da li će to biti igračka, knjiga, neki odjevni komad ili možda čak i hrana ili neki, ne znam sada, ukusni specijalitet, recept. Nije bitno, svakako da će pobjednik licitacija uplatiti, dužan je da uplati izlicitirani iznos na opšti račun fondacije ili na račun bilo kog djeteta ili slanjem SMS podbroja na 14543. To je svakako sjajna ideja da se kroz zabavu i igru pomogne onima kojima je najpotrebnije. I eto ono što bih ja navela da želimo da zatvorimo ovu 2020. godinu jednom sjajnom idejom je da smo uz pomoć kompanija Hel i Montemitros koji su obezbijedili i donirali novogodišnje paketiće, kao i kompanije Congress Travel koja je obezbijedila sredstva za logistiku, upriličili jedno iznenađenje za sve korisnike fondacije, kao i njihove najbliže članove, braću i sestre. Deda Mraz je prethodnih dana obišao veći broj crnogorskih gradova, od Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Ulcinja, Herceg Novog i svakako upriličio to malo iznenađenje, dostavio novogodišnje paketiće uz poštovanje svih epidemioloških mjera i na sam taj način smo uspjeli da uljepšamo nečiji dan malim stvarima. Kako vama izgleda licitacija? Kako sve to ide? Da li ste zadovoljni? Pa jesmo, zadovoljni smo. Crnogorska javnost je svakako uvijek humana i želi da se odazove pozivu da pomogne kada je to najpotrebnije. Ja evo još jednom pozivam sve ljude, ne morate da razmišljate o tome koji proizvod, šta god želite možete postaviti, to može biti neka simbolična cijena i naravno kada dođemo do najvećeg izlicitiranog iznosa, svakako to se uplaćuje na račun i sa malim stvarima možemo pomoći onima koje je najpotrebnije. Gorane, da iskoristim vaše prisustvo pa da još jednom podsjetimo naše gledalce koji već sve to znaju, a Marija je negdje jednim dijelom odgovorila. Da li Fondacija Budi Human podržava samo djecu koja su oboljela od karcinoma? I koja je to starosna granica i da li možda razmišljate o pomjeranju iste?
Fondacija Budi Human nije nastala samo za pomoći djeci oboljeloj od karcinoma. Znači, mi pomažemo svoj djeci bez obzira znači, na njihove potrebe, za koji vid liječenja im je potrebno, su im potrebna sredstva. Podržavamo znači, djecu, odnosno to su i adolescenti do 21 godinu starosti. Da li nam je plan širenje, znači u smislu znači godina, to jeste, ali ne mogu reći znači da je to prevashodni plan fondacije. Mi imamo još niz stvari koje trebamo da obavimo znači za djecu do 21 godine starosti. Smatramo da je to neka, da kažem, najugroženija ciljna grupa i za koju treba da napravimo sve, a tek poslije toga da se širimo. Nismo uradili još niz stvari koje trebamo da realizujemo. Pomenuo sam znači taj dio, znači kad dijete koje je ispod 21 godinu starosti dođe u situaciju da oboli od karcinoma, ima niz stvari koji im nije plaćen, sve to može da bude mnogo bolje. Tek kad, ajde kažemo, osvijetlimo taj kompletan dio, kad budemo pomogli, znači da se to dođe do neke ajde kažem, pristojnog načina funkcionisanja, onda znači ćemo razmišljati sigurno znači u pomjeranju te granice na neke na samom tom godištu. Iskreno, ta sredstva koja se prikupe smatramo da su najbitnija sad za njih. Mi imamo taj opšti račun fondacije. Svako ko hoće da donira fondaciji može da donira slanjem poruke 1 na 14543 ili imamo poseban račun gdje se to uplaćuju ta sredstva i ta sredstva su znači u određenom vremenskom intervalu iskoriste ili za neko dijete kojemu su ta sredstva najpotrebnija, to je dijete koje je životno ugroženo. Da li je životno ugroženo ili nije, to određuje naša tročlana ljekarska komisija. I ukoliko znači neko vrijeme ne postoji takav mališan, onda mi ta sredstva ravnomjerno rasporedimo znači svim mališanima koji se nalaze u fondaciji. Mi trenutno na tom računu imamo, ovo je sve što pričam, vidimo naravno na sajtu, imamo nešto preko 60.000 eura i ta sredstva ćemo uskoro rasporediti znači na te mališane koje budemo početkom 2021. godine, na sve mališane koji u tom trenutku budu u fondaciji. Da li postoji još neki način da neko iz inostranstva koji je zainteresovan može da uplati novac pa ili na opšti žiroračun ili na račun nekog od korisnika, osim te platne kartice koju ste pominjali? Platna kartica je tek u planu, znači to su stvari koje tek treba da uradimo da bismo to omogućili. To je najjednostavniji mogući način. Ajde kažem, postoji jednostavniji način i to je taj PayPal koji, nažalost, u Crnoj Gori još uvijek ne funkcioniše, to ćemo morati da sačekamo, a u ovom sad trenutku imamo samo devizni račun koji stvaramo za opšti račun i za svaki račun, svako djetete ima otvoren taj devizni račun. Međutim, to je u zavisnosti od zemlje do zemlje dosta komplikovan način uplate. Prva stvar znači što ima neki niz stvari koje treba da se ispuni, mora se pođe do banke i tako dalje. Onda tu moraju postoje neke fakture, mora postoji pravdanje tih deviznih uplata i što svakome ko uplaćuje to iz inostranstva predstavlja znači, neki veliki problem u svemu tome. Tako da računamo znači, da ćemo sa novom verzijom sajta omogućiti da se još više sredstava prikupi, da pomognemo još više mališana i da im pomognemo na što je moguće bolji način. Osim nastavka akcije Superheroji, osim projekta platne kartice, koji su to još planovi? Pa vidim da vi očekujete od nas da imamo milijardu planova. Obzirom na radne sate. Ono što jeste, to nam je organizovanje tih akcija koje će se ticati, ajde kažem, socijalizacije te djece sa kojim imaju posebne potrebe. Naš neki vid jeste da imamo u fondaciji, znači to će nam donijeti isto Novi Sad, imamo ambasadore fondacije, to će biti neke poznate ličnosti iz Crne Gore i putem tih, na taj način ćemo omogućiti više stvari. Prva stvar, znači misli smo te ambasadore da vežemo sa nekim mališanom, pa da to bude njegov neki drugar koji će da ga prati kroz život, neko ko će moći da pođe u školu, pa da objasni našim mališanima koliko je bitno što on ima toga drugara iz fondacije, kakav on ima s njim odnos, šta je to njemu donijelo, kako on spoznao život kroz to što ima nekoga koji ima takvu potrebu i kad imate takvoga druga. A sa druge strane, bit će to idealna prilika da se oni obrate javnosti Crne Gore i da ispričuju svi svoje priče. Imam tu još jedan, da otkrijem tu jednu malu tajnu. Naš plan je da pravimo, znači da uvežemo te aukcije sa tim ambasadorima fondacije koji će imati, znači, ćemo napraviti jednu akciju, recimo, s tim poznatim ličnostima će građani moći da sjednu, znači i da popiju, recimo, pola sata, da sjednu sa njim i da popiju kafu. Međutim, to će biti opet neko licitiranje, gdje onaj ko bude htio da sjedne s nekim od tih poznatih ličnosti, morat će da licitira, onaj ko bude licitirao najveći iznos, taj iznos će ići u humanitarne svrhe i moći će, recimo, da popije kafu sa ambasadorom fondacije.
Dosta planova, vjerujem i nadam se da ćete sve to uspješno realizovati i da će fondacija Budi human biti itekako uspješna i u novih 365 dana. Ja ću vam zahvaliti što ste izdvojili vremena, bili naši gosti, poželjeti vam srećne novogodišnje i božićne praznike i zahvaliti na saradnji koja je, vjerujem, na obostrano zadovoljstvo na zavidnom nivou. Hvala vama i hvala na podršci koju nam pružate svih ovih godina.